jitu halan torchlight penang itu rumah ni dom di sama berada mati hala haya buto lapen hala mani independen aja kundolang hala haya but pangru pet bange lakni bat to koklo lagi itu mah but tadi lo mati itu mana ngi itu lakni but ke sunong koklo engke la so rijal bangke state tumda thek lo make pandak lo state congress tumda state BJP tumda ruling tumda da ka tumda lo fadak state tumda lo Karbi Anglong district congress tumda 3 kyok lo Karbi Anglong BJP committee leader tumda government tumda 3 kyok lo la so rijal thek lo pen ha central delhi ta jitu la bangso itum APHLC strong itu mau pan berada tumda ka chetu ar APHLC pana support ha central BJP tu Delhi Congress AICC Committee All India National Congress All India Congress Committee hala tumda Karbi Anglong Rijal de bang hadak si bang theklo Assam long MP ka do wepen bangkri pini do mati bangkri song do hala dak bang theklo Karbi Anglong long MP no is di masala pen Karbi Anglong theklo long di hadak ke LAYS long lang lo Congress pen APHLC oklang lo bukajan lang lo Congress kelong ko laan le APHLC tung ko lo laan tek BJP tung ko lo Congress pen APHLC pang pen BJP pan hayuma hayne la bang so calculation bang hadak lang phitlo result kelong kitchen ngan amasi BJP pan parem unang bukajan ta polamang gitu aku question bang ke dei lasi bang lo aku diputa lang tulo Congress pen APHLC Congress ko lo laan BJP ko lo APHLC ko lo laan le BJP tung ko lo laan amasi APHLC pen Congress hini abut pace rot lo pote hini aja kong pangrung lo pote BJP pan hayuni ma la so lamang klang hayun BJP pan paremun diputa APHLC pen Congress celang tung pote BJP pan ke hay abat si suri ikre phone dolang pasuri kep ni dolang pote hayun la la ilong lo la pen ilong bang ke ha kene lo अमृता इतो फाम बीजेपी तुम नंग की लीड है बीजेपी तुम नंग की लीड के सूरी के थोम ने सूरी पिने वाले लोते कांग्रेस में APHLC पांगरुम पे लोते हाय उनको मा हाय उनको मा हादाक लांग लो हाय उन अमृता हाय एलो चार्लिन चोक लो APHLC का हाय सी लासो कैलकुलेशन बांग सेमार लाभ लो बांग बीवेट लो आगे इलेक्शन nanti बोखेन लो amasi चुनेंग सी पेनुमती जितु All India BJP apaan parenan po. La so men pen si India block po nang pangceng lo mati. India block. Di India block long si lada Congress sa parti dulu. Asama Congress atumta. India block long si अखिल गोगोई तुम राजौर दल पे है राजौर दल तुम देखा दो इंडिया ब्लॉक लोग सी आम आदमी पार्टी तुम दो इंडिया ब्लॉक लोग सी हला गने लुरिन जुती गोगोई तुम पार्टी में तुम यहाँ एजेपी को आसाम जातीय परिषद एजेपी तुम देखा दो लापेन के सीपीआईएम तुम देखा दो अमासी आसाम लोग पांगरू पे लो ओपोजिशन क्रेपो ने दो asosok tiki tak tahu apa ngomong lah lo, ni lihat di blogger si meeting tu nang mati, di blogger meeting itu nang hasil dopik, mui dopik, bukan berau tu kan, jangan jangan kongres kan, apa orang yang tu, apa orang yang tu, bau, apa orang yang, bau, adin tu ke, puyo bang, amasi lah opposition krep ho ni, krep ke thom ni, atum cingwai lo, itu Assam mana pom Assam election ke alliance lo pote konanya tim ke Congress fan pek na konanya tim bang ke Rajordol fan pek na konanya tim bang ke AGP fan pek na lasi alliance assistant jo itu non la bang so MLA election itu doun pote BJP fan pare unjima pula bang so chingwai bang arlo do bom discussion bang do bom lo lama si itu ndak Karbi Anglong alam nang leto bang kapre ka district lo bang lah ke chingwai thai thai ko an bang chini dalu di tapi Karbi Anglong alam da bang lo dak ke opposite party BJP pe opposite party bote APHLC la pe Congress lo strong ke bote hakula song bong ta APHLC lo kang ta
Ulo amasi ente Kongres pen IPSLC agong sit sharing pedopok na kadata polam tingwai lo jai sarat tadulo lani ge Guwahati ha Delhi ke dunde kada Guwahati Delhi ke dunge Bikram pen ai tuma presiden jai sar si dun athi ni ge mithang hemda dak dipu da kam do penang lo mithang sai ka du ge po da we lai po du ne de nang ni ke kalilo ni ana na ni ulo lai lo amasi hansong bangke thengelo Central Assam All India Congress Committee North East in charge amasi dak dipu bangke kunu project roite agapre ka than Congress ticket je dake IPSLC jai ka than ku rek nang ko bang thengang blok lo da dak ko roite mo te dake jai ka than rek nang ko bang pi da logini ticket da pi da lo da dipu khan jai sar thoreng nei puno jai sar si jai sar paling lai engke dak Karbi Anglong lang bang gelason lo pithir de lo ilong bang e kunalo kulo IPSLC highway meeting kulo te ilong bang ke amri pulo ta dak kumalo kulo Bikram Hansi se dak hai ko Bikram Hansi phante gote IPSLC hai ko tirang amri constituency non alliance already alliance lo mati sit sharing lo mati bang hini tum hini bang chitin itu mesti arui lo mati sit pogedi